Inkuru idasanzwe ni y'ubukwe bw'umunyonzi washakanye n'umugore ufite imyaka 30. Ubukwe bwa Ndayiteka Aaron bwiyongere ku bundi bukwe bwagiye burangwa n'udushya two mu mwaka wa 2018 aho usanzwe abana n'ubumuga bw'ubugufi budasanzwe. Kuri uyu wa gatandatu tariki 14 Mutarama 2019 Ndayitegeye haherekejwe umuryango we basabye Mukeshimana Jose mu birori byabereye mu nzu ndangamurage y'u Rwanda iri mu maboko y'umujyi mu marembo y'umujyi wa Huye. Ndayitegeye asanzwe akora akazi ko kunyonga igare atwara abagenzi mu mujyi wa Huye mu gihe Mukeshimana ari umukozi w'inzu ndangamurage y'u Rwanda ayobora abayisura. Ubukwe bwabo bwahurije imbaga nyinshi, abageni benshi n'ababonye impapuro z'ubutumire cyacana ku nkoranyambaga bahuye ngo birebere aba bageni. Cyatumye ubukwe burangwa benshi mu buryo umusore ari umunyagihagararo kandi ashinguye, mu gihe mu bugaragara Mukeshimana ari mugufi cyane. Bombi bahamije ikinyamakuru Isimbi ko cyaboje ari urukundo taryarye nyuma y'umuryango wo gusaba no gukwa, uzo ko atari utunze umwe afite bwabuje ko bombi baracyashaka ubuzima. Kubindi bituma bagera ku abageni bashiduka. Ubukwe bwitabiriwe n'imbaga nyamwinshi bazasezerana no Paruwasi ya Huye. Nuko muri kugenda mubibona ku mafoto atandukanye. Ahangaha bari mu gusaba no gukwa bari ababyeyi impano.